taru fatu il fa fong ta po mai ni Taeao il pa ia Malu se ta tunu mai la vai bau tele se o bau iti mi ta po inga fo ia au ona le tuolo fa no manu o wa se manu ia se ta tunu ia e fa taru fatu i malanga fa raro maro se ko ta vai ma lo fo le se fo mania lo fe ngale consula nei Taeao fa time mole fa avno wel time ia mo ta po kalamba ne pe ona masene so lo vasti tasi se ta mata o le ma wolo o to va tu ni se la tano fa sili ile vai ta mai no nei fa na mai Samoa adoption na paule me lo te lo na ngata ta ta no ngal ta pule ia o lo o ia il ta finga in sila nei time mo sin time ia lele mai pe se ta la ta mai fa mo mole Afemata ia ta vai ia o si ta na ho i no ai o no te lo tupe waro si ta tunu o li o i tamai ia mole a mai ni wa se lu mana i o na inga ia pita i ane ia o ta fia pe ni si le te mi nei de pa ma solo ia i tulanga o le ngata i sitsen ni si lo na tamai ia fa pe fo ia visa pe inga mai ia o ia feel tanga inga ro foi te mili runga le level le maro ina ia sila ia tu langa le au kilenga i kanga kai o ku ta vai le office o kele ku pe waru ringa ko mai ia al tu langa na ka ele se me foi wa ele se pule ka ko pule ani si de ia la to ko pa vai mara tu la fono ai karo si le ia la kamaisia so ko pa nga solo ile tulanga no lo to pe fa le ia a tili tulanga kamake au mai o pa fita u fo ia pe si le pieta vai ia a wa pa nei mai o ole ava no mai ngai kamake fa o mai nei mo lu mana ia ta tu tal sia por me un sa ia a fai o mga liu ia automati o sa ia ko wa nei kai mira ka mai ia o ko e liu to fa ni sila ia na panga solare pe no masenia Afemata le siva nga fa mo le fo ile mai sa no ngala fo Consulate fo le o lo e fo ni so lo o autova ante fia mo so sani mo fam sino nga fa no mas fa Samoa ia o la se tu lang o le tu sa o le ta vai o nia pa fi ka po fe ka ke mo foi ia su e fa mala mai me o tu po mai ai nga Samoa mo se me yo fa mo sino ngo so fa mutai mo se fa nuo ia lo mulia e ka ko ni yo no foto pa fo yo pa tino ni sa pa im kulanga pa pena ia on tom pede tao tu langa fa tu la fon ia ai pita ia onga o ringi ni si le pinkarte o ia ku ia la fo info fa va er fam si no se no ki o sa bo foi lo to tonga fa o so far la ve se tu langa fa pena ia o kwara le officer ngisi ia le se makafa le officer ia e ka pai e mo se so ni nei ta tu tangata ia ai o pe officer ta vai ia pai da se a wara pai so ta isa mo le officer fu o pamsilo ia ma mo se fau kwa ma se a wara pai o tanga ia tu ni chile nei ni tulanga pa pena nei o tatu tangata i Samoa i chile nei ali mai i totunga i rato fanua mo pa te hui suafa mo tawa le atino le mai mo man fa fo man nei Taeao a o le mai fo ile tarananga man fo ngar Konsula o le batu fo ile telefoni o officer fa na bala wana ia ima mo fo ina so soni lava te me tata noi nam ta upu ia on Facebook pu o tano te mi lungo o tano po kala me pe on masene so ludo vasti tasi sa ta ta noi na ia so ta fa ta ia ta pe na fo ia ta tu nei lau fo Konsula ma nei au kinani ia mo ta tu singa fu ole ma ta watu Samoa te ta pe na Samoa ia ai ma tu ia ba no po e nei ta pe na la tamai nei ba tani fa mo le ia fa ia ta vai ia silfia ia ritato tutto tasini tau sanga o fianga I maltato fono fofo tua
whatasia I malango sua maftanga so whatasia whaifeau I au kirani nei ia ma le official Consulate ia le ui ele whaamoimoe ia whaere loku le whiawhira sa le sa lea au lumanai le asonga fua le sisi e tātou fua o le waikai me whaieta vai o le waikai pui o le aso marolo lea o le aso soifua o le kupo pekangia o King Charles ia na whaamoimoe whaere le sa le lotu o le tutotasi ai ka o ko rua se unga I le aso lea e karai pui mo le vai aso le ngana Samoa mai ala lo to taxi ia on foi lo tapiranga o le tarino nga sa mo la lo le te inga le fangasa a toma foi le foi a ngai au kila nei ni usila ia foi fa taxi la ai o la suma fua ia o le a foi lo ia fa fianga ia ma tulanga ma sani sisi no tato fua ia ma whawhiwhianga fu ora whai le aso. E luara sol ka koko ka si ele kuma mainga fu ka ko pila nenta vai io wa sol tato sisina tato fu au pila nei ia ila ro la vole fa malunga mal te inga fo tua ia ma nai au finga lo to fele tua me se tato official cultura ia ole karo ata vai ia ma tango fia ba ka ko kele fa fianga e foi te se fa le anu ia o ta pena ina se tasio e kalesia ia I moles mo ole ia soilo fa fianga on ia ona la mai ona sisina fu Taeao o lokule la foi le filosa ia o ma panga solo io le telefo ia fale ainga fo ia ma fale I o tātolo toa ia la maua iso se mea o roa Samoa o fale ainga tūranga papena ia mo le aso I tāpiranga le tausanga tawai Malo whawtai ia mo le update I tūlanga I fwoi tāpiranga ai mo le tunu o lo maula matana fsota inga fwoi mana whongar Consulate I nai vai aso lumana ia o lumana ia ili wha moi ia la whamanino ati le fwoi nai vaenga ia o lea na tātara no fwoi nai vai aso mobile tātu container lea mali tātu talo telo tātu o lo mai Samoa lea o whata wina I tono New Zealand ma nei fwoi ma isi vaenga lolangi ia Io tawai io wa whamanu ina tātou I oro mai si tātou tunu ia kere le karo ia ma se fwoi o me tau viva Olo mau fwoi mako ofisa le tusi fwoi lea vai le karakarua I o le wha sino upu o le Samoan Dictionary ia o kene vai anga soro atu wha kau mai kapo ofisa I mangele ia ai masei la wala le kere o tonu mai Samoa o le uru ia o pe tau mafa o ua pa ele leanga ia o me tau lima ia o le taro masania tawai ia e sa wal fa u ko ai le mon karo Samoa ia pe uia isi karo mai isi tu ai ka tau sabi al karo Samoa ia matulanga fa pena ia ka ke fia o fa pa ele nga mai isi ta tu ia ta longo ta longo isi ta tu ia ave tato pa mo e ka po ia o me tau mafa o pa e nga bisu me tau ni ia o tato sa ora valea o alta ma no se tato tunu tavan Ma lo fafte tele lo whenga Consulate mole ne foi Taeao fau ia o le naua whafonga le tunu a ye foi nisi mata upu e fia mawane fso sani le whenga Consulate molo no ofisa tulanga o pepa whanau tātou tusi fo lau ma le telo isi vaenga le leil wala wane e le telefoni tolu tasi lua o telefoni le mwhene whaonga tātou i o Kilani a e wala mai whafo atu o Kilani i ona whaonga le code number o iwa tolu tasi lua I taimi whainga ruenga ia o ne vaenga na se vangana isi vaenga tāu di fiasa no e wha umarita pokalame ia whawita ia tawai salo wa wha walta pokalame
ia te whamanatua tu ranga whapena e me sia pepa e mana o mia i sina nei pepa nau e ko mariu ia tu ranga whapena ia e mo mai tātou ofisa ia wale whatinina o leo ranga mo sia tātou sunu e mori aku le whakastai tere ta vai le Taeao ia e mo sia whanau tāu o mo pe tātou ofisa nei ia e rongo puiri e sia tātou sunu ia mani puiri nei aso ia me so fenga i te tātou tunu o pera va o me tapo kran ia mani tele tō manga ni aso tātou tō roi fu isa so i lupa pere ngana pāraro lo fa te tele le atunu le mai mo man fa fo mal nei Taeao le tara noanga man fionga le Consulate tātou malo i New Zealand nei le fionga Afemata Lemalu to filau Palusalue Faapo nei Taeao na te whamanatu o te telefoni toru o toru tasi o tasi lua mo tātou i o Kilani a wala mai whawhatu o Kilani o iwa toru o toru tasi o tasi lua ma wahila se fsoswani mai na fionga Consulate-General of Samoa